Саламаттуу достор, бул Кызыл Кыя унаа базары 14 январь 2024 жыл. Биз менен бирге болуңуздар, биз сиздерди эми чөнтөк бап, акчасы арзан, малолитражка унаалар менен тааныштырып өтөбүз. Биздин жаныбызда турган бул Жигули ВАЗ-2107 российский номерде. 2006 жылғы екен, карбюратор дейт, баасы 90 000 сом. Телефон номері көрсөтүлгөн. Deo Nexia 1 автоунасы 4 цифралы номерде. 95 жылғы 1.5 объем, баасы 140 000 сом. Варианттары бар дейт. Nexia 1. Deo Matiz 4 цифралы номерде, чуйский номер. 2001 жыл чыгарылган экен, баасы 120 000 сом. Кызыл түстө. Көрсөңүздөр болот. Volkswagen Golf 3 сурагандар үчүн Golf 3, Golf 3 95 жылкы 1.6 объем, баасы 220 000 сом. Серебристый түстө. Универсал кузов. Артында эле Deo Matiz 2 2001 жылғы 220 000 сом булдагы. Deo Tico 4 цифралы эски номерде, 92-97 жылғы екен, 75 000 сом дейт, вариант жок. Tico кызыккандар үчүн тартып коебуз. Deo Nobira 2001 жылғы 1.5 объем, 140 000 кеми бар дейт, вариант жок. Телефон номері жазылган. Автомат коробка, салондору таза, электропакет, ак түстө. Nobira 2. Chevrolet Nexia 2 автоунасы 2011 жылы чыгарылган, 1.5 объем, баасы 250 000 сом. Вишня цветте. Механика. Нива автоунасы сатылат экен. 2000 жылы чыгарылган, 1.7 объем, баасы 180 000 дейт. Телефон номері 550 менен 66 44 24 деген номер екен. Кара түстө. Тоолуу аймактардын унасы. Mercedes-Benz E-класс универсал кузовта, 2 объем, плита мотор, баасы чыккан жылы 96 жыл экен. Бул телефон номери, баасы 350 000 сом, кеми бар. Плита мотор, левый руль, механика, 4 терезестен электропакет, кондиционер, климат контроль, полный бар, универсал кузов. 350 000 сом дейт. Audi 100 автоунасы 4 цифралы эски номерде. Так, Audi 100 91 или 87 жылғы екен. Телефон номері. Баасы 100 000 сом екен. Баасы 100 000 сом екен. 87 жылғы дейт.
Opel Vectra 94-жылғы 1.8 объем бағасы 150 мың сом. Opel Vectra. Hyundai Starex avtounası 97-жылғы 2.6 объем бағасы 330 мың сом. Starex. Daewoo Nexia 2 avtounası satılады екен. 2010-жылғы 1.5 объем бағасы 180 мың сом, кемі бар. Nexia 2 кожаный салон, механика, литый диска, серый цветті. Салоны мұнаке. Достар. Қызыққандар çalaslar. Жигули 2107 2011-жылғы 1.6 объем бағасы 220 мың сом. Расходы 7-8 дейді. Салоны $21.07 2004-жылғы 1.6 объем 5 ступка дейді, бағасы 130 мың сом. Ақ түсті. Мана достар, Қызылқия уна базарындағы мала литрашкалардың чөнтөк бап арзан уналардың бағалары менен таныштырып өттік. Бұл жерде уна көп, бирок баасы жазылбаған уналарды тартпайбыз деп сүйлөшкөнбүз. Баасы жазылуу уналарды тартып сиздерге көрсөттүк. Биздин каналга жазылыңыздар, видеолорду бөлүшүп коюңуздар.